Whakalawhalahi atu hane e te wala tali tutupu ke lātai me awhiawh nei. Whakakisi mana atua e palimia ko toke tālangi ke he whakatutālanga te whanuanga ke lātai me World Humanitarian Summit ko e whai whalana kianga na kai e tau matakau fua ki tupi lamatai ke he tau ke Pasifika. Hane whai ngā hua e whakatuwhanu ke liu langaki hake e tau ngā hua ke whaama I Vaia mo e amana ki ke he whala tau whakalawlahianga ke he nonu mo e tau lupuwai. Whai talaha wanga e tau tangata ta tau puaka ke he tamtakawi mo e tau numela puaka mau he motu mo e whakakise I take e whakaonganga he tau kuri mo tutuli puaka. Whakawhaua e tau prewa whike nā tai mitu I ki pule tau e ke pule laumatai pia I whoki mo e tohi kupulahi he whono. Fua ki ai e he matakau Auckland City Council wha e mo heke ke he motu ha koe lewikianga ke he Manuel Whaniko Angeli. Koe tau hukui he atu Pasifika, ko hohokua atu ai ke lata mo e tau whakatutalaanga hangawia ke he whanuanga lahi he lalolangi ni ko amanaki ke he tau kahau koe World Humanitarian Summit. Koe whahi tapu nei ne kua whakahokua e taha whanu ki Okalane New Zealand ke moa e tau manatu ke he tau matakupu ne manakua e Pasifika ke mailonga mo e tuku atu ai ke he whanu o he tau kahau. Koe whanuanga lahi nei he United Nations kua whakahoko e tau whakatutaanga mai tau automotu ke keheke I loa tau puhala ne kua manako ke tuku hefu e tau le kua mo e whakahangahang mita ki tau momo I tangata. Kua whakamtapatu e Australia mo New Zealand e tau whakatutaanga nei, fuafua koe taseo whangfuru tangata mai at Pasifika ne kua hoku atu ai ki New Zealand koe tau matakau kehe tau takitaki tau automotu ne kua mai ke whakakisi manatu. Hoko atu ai e matua palimia ko toke tālangi ke whanuanga nei, mai tuku atu ai e ta manatu ke tau hukui he tau automotu kau whalataha ko UN, ko New Zealand, Australia, mai whalu tau matakau laumatai ke mai ke he tau motu ke whai talahawanga ke whakaonganga he tau tupe laumatai. Kua whakakise ai fuke ia, kua nākai o tatai e tau manatu, mua atu ka hoko ke tau mga hoka tutupu ai tau leku atu whakaofo, mai tau tu e tau laumatai ke hoko atu ke tau motu ki iki, hapua nā kai whaitua ha, pa ke nā kai mai ke whangahua whala da mana, ne kua taka ai ki loto he tau palana ngahua, ne kua whakataka ai pa ke whakatupe mai whoki, mo e tau tupe ni moa mai he tau matakau laumatai nei. Kua whaitalahawanga whoki e takitaki a kautugu ha tuvalu, pa lata ke malikisi hake, e tau whakatakaanga ke laumatai ake e tau atu motu ki iki, hako e tau leku atu whakaofo. Tō whakahokua e whanuanga lahi ki Istanbul I Turkey ke he tau kahau, mai he aho ua o Fumaono ke he aho ua Whamawhitu Yame. Kua liutu ai langa ki hake e tau whanuanga ngahua ke he whāma nonui Vaia, mai kua moa mai tuai he whakatuwhono e taha awhimamafa ke laumatai atu ke asihake tau ngahua. Koe whāma nonui Vaia, koe mata ngahua ne kua kamata mai he tau ua awhi mai whā, ha koe tau whakawhituyanga mai matakau Reef Group. Molea e ua seau e eka ne kua toe tau nonu mai whakatu whoki e whale ke lata mai tau puke nonu ke whakafua I ki whafo. Ke tau mga hoka mole longa e tau hiki kianga ke he tuanga he whama, kai whakatumau anga ia ni e tau tangata ngahua ki ai. Koe whahita pinei kua hoku mai e ta tangata mini silani ke whakakua atua ke tau tangata ngahua ke whakaonga whakamitaki e tau awhi mamafofo ne kua tamai ke laumatai ke moa mai whakamea e whama. Ko e whakawini ki whakatwhon, ko whakapana mai koroa e ke motul, ko whakapana e ko te mai ke motul, ke te kise motul, whakakawanga ni whakako mai he pārangi o ne hau, takere te whakakawanga i. I loa e motul, mwembe kise motul I te puhara ke whakaonga ke e masini fōwi. Ko e tuanga e whae whāma e mūnei, loa le motul ke langa ki haki ki lunga e whae e whāma ke kisia he motu, kisia he lalolanga katoa, haka tāna whāma e niwi. So ke masini e ka lang matai ke motul, tō iwhuni ki kisia, o mtulu ki kisia le lohe whāmai, ne whakaonga matulu gai. Lohe le matulu ki le wiki, me lewa fō ke toka he masini e mo matulu. Ko te masini toa he matulu, ne mai, te mō kamore whakaonga mo ka kisia ke matulu mo nei ke tausa ke whāmai, ko e te masini wa lewa te. Ko pokau te masini, ka ngahua ngai e whāma. So ka whakawai ni, ho te mai e masini fōwe, ke ranga ki hake fōki. O le fōka matulu, te mai fōki ta masini ki whakalohe ka matulu ngahua. Mau ngai, lohi mahaki ngai māke se matulu ni pai, ore mai ke matulu ke tāngi nuna matulu ke uta. Ai pāhia matulu ke tausi, hako te masini ri. Sakai munai, kua hoko mai masini, so le matulu mne ke uplift e marketing e matulu. Talahau e tangata ni hoko mai ke tau
tau sia e tau whakakuanga, koe awhi mamawhanei mai ki ai foki, ke lala whia tu whalu do vala ke lata mai whaama, tu ngai backhoe, mai front end loader. Pesi ni he ngali tose, he ono onu ki ai, pe he ia malolo ulahi ke lata mai whakaonganga, mua atu, ka whakaongai ke he wahaloto he tua kau ni kua tu ai. Koe ngā hua he mga honei ke moa, mai whakahangangita ke whaama, ke liuhawhangi ke uatu e tu tangata, kai whai amina ki anga lahi foki, ke ta mga himua, ke lata moe whare tāwiri puke nonu, ke mai ke foki ke whakaongai mai tau lupo vai. Ko mai ke he tu tangata tatau puaka he motu ke whai whakakisianga ke lata me tu lekua ke he tu puaka wau he motu, moe whakatutalanga me tapulotu mai New Zealand. Ka mata mai e whaita pua moale e matangahua tatau puaka whainga ho whanua, o ia e pulotu ko Glenn Osborne, moe kua whakaonga i fuki he tau mankuli ni ko ta mai e ia. Koe whanuanga ke he ahungo fua, ne ko mai ke moe tau manatu, mai he tau tangata tatau puaka he motu. Koe manako e tangata tuturi puaka madore ne kubi minisilo, Glenn Osborne ke whakatutala mo e do ke lo tolu do tangata tuturi puaka i neike ki sia koe ngala koe whihe kuria lo tolu, koe whao langa whihe whao lo tolu ke tuturi puaka, wha whihe puaka lo toka moe whaitapu do mana pia. E lale pata ke moe do tau tari ke lamotei ke lata mahana tau kumi ke tamase whiwhi do puaka wau e totolo mutu. Koe le kua ke te puaka wau kua lewa lahi he whakatutala ki ai, moe tau whiturui ki ai, moe ko mai ke fōki he pulotu ko Glenn Osborne, ke whakakismana atu ke whalada mena ne kua tupi ki ai. Ne pehea ia kua uka ke whakaako e tau kuri, ke tutuli whakamahino e tau puaka wau, ka kua loli e ke whakahohua e tau tangata, tau puaka ke kamata whakaako halotula tau mankuri, he mga hone iki anga ia. Mita ke he whang e tau kuri ki siau, muka. Hau mola he kuri hane da mai, ilurola he kumi e tau puaka wau. Moe wa walu te puaka matoru ko moai, ka kai lahina matoru ke o viko e tau kawi ose ni wegi ki sia koe kawi whiga hane nanafu e tau puaka. Si ka honungi ni kuri e wa whakataka ne e kuri hane ke whanu ke kumi pa. Si koe maha ne kua walu puaka matoru ni moa, ue pakua, moe walu pa, lalahi whuke tau paa nini wa ne moa ia ia. Si koe awha whuke ne ne hau a Glenn, iu ia na ai lahi ke langa pia pāka mō he taha pia whaitapu. Haka lahi ni rua tau aho ose matoru au koe taha tu mai pā. Ke kita ma tau pā kiki haka tau pā lalai. Si hai tata whuke no whanga he tau pā si ke tau hau mosi tau ne ke lata me tau kumi angan. Tōna on ki ai e mtakaunga hua ke he tau puhala ne tōlu mai ke whakaako e tau kuri he motu ke tutuli ai e tau puaka. Amina ke he pulotu ko Glenn Osborne ke tuku whenonga atu ke he aho flaile pumpung. Koe ua seu awhitahala ne kua whakamoale e ki ta maia ke tau peleo awhifo mai whakatawhono ne kua moalea e tahe tau he whakatali ki ai. I loa mai koe kau taha shop export ne kua moa e tenta ke ta maia ke tau peleo awhinei ne kua hoko mai ai he whakatonga e kua moalea atu. Balme peleo awhi ne kua hoko mai ke motu. Tōlu ke lata molo tōle tau iki pule. Tōru ke lata mai tau eke pule, ni kua langmatai atu ke tau iki pule. Taha ke lata i mai whakatunu whono he whono eke pule, mai taha whoki ke lata i mai tohi kupu lahi he whakatu whono. Pehe mai ia e hukui tohi kupu he whakatu whono, kua whai whakatokaanga ke whakatauni e lau tōru e tau pele wafi whakamua. Hane whaino onu whoki ke he mga honei, ke tau puhala ni kua amanaki, po ke kua whakangahua ke lata i mai tau whakau whakatenita, he tau mga hui mua. Kua amanaki tō whaipepa ka tuku atu ai ke he whono iki pule, ke iloa mahino e tau whakatokaanga ke lata mo e tau peleo whinei, tō ni wafi ke whawhou mo e whalu matakupu whoki. Kua toki ofa mai he Auckland City Council, wha e moa heke mai motu, ha koe tau lewe kianga ke he Manu Elefane, ko Angelie he toka mai kiniwe ke he tōru mahina. Kua tuku atu ai he koloa nei ke he whakatuwhono, ke whai whiwhirianga ke tuwhatofa whewhe e tau koloa nei. I loa mai koe whahitapu nei, ne kua fua ki ai, e tau moa heke, ke he tōru e maanga, ke lata mo e tau matangahua, ke whakamea mo e whakafufuala e tau lotu maanga. Kua puhala ate tau koloa nei, ne kua mai ki ai he tau eke pule, mai he tau maanga ko liko, hiku tawake mo tamagotonga, ke moua mai he taha hukui mai whakatuwhono, mai lahe whuke e whakaue, mai whiawhia, ha kua moua e tau koloa nei.
whakakatoa toa mahi nei da wala tātu tupu ke lātu PFF nei, wani mo ke ua tu ke lātu mai aho whewa spot he aonga tokolunga, ni kua mana ki ai ke hao pingpongi, ke anō no whaa fuki munine pō, tuli riu whileweia ke whaita kua hau. Munine pō.